Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kalong ke ike bosngolingo, hakum kini ka sauksian, bawat ke sorkar ringkat ka jingit rilang bagi borsnong, ki lekat bala bat khanglat ya ka jingwan rong jeki beriu, ki banabar. Klaim ka jing tip jok snong wat apeng ka jing don jok COVID-19 Management Committee haki snong paper bani khuni ka jing sapriang jok jing pang COVID-19 henrei kalong pat ka ek bosngo phla ba ka we kalong keme na snong sat red kalayada bat penri penbani we barjla bawon rung shakni ka snong klaim ka jing tip jok ki bor snong bat ka committee tat hado pala poi sha ka jing shrut hapeng ki bor snong ki nong elam seng bhalang bat ki katu ka ningot kilong keme ki ba persang bani da yo barjla halor ni jingja uba prang sngi kala we ni kinok itkam jangka COVID-19 Management Committee ka snong sadren ban badairu we ni kidikhat ka RBYF sengkmi ule tho bahadien ka jingyo jingtep halo ka jingdon jang we barjla bawan rung syakani ka snong da ka we ka thok arshaka khlem ka jingtep jangka borsnong nakaliang ka snong bat ka committee ringkat ginoelam ka RBYF bat ka KSU sadred unit kila persyang ban penlong ka jing toket bat ban keli perthau yau teu barjala ubawan rong hapok snong hadien balayo jing tip baudan hakwe ke yeng hakene ke snong hadien bagi lawan kendu yau so si hane po outpost sling hadien bagi lawan obat itu har jong kane company bandan ban kalek yang dipisah hamal lagi snong ibadai hapok kane kari boy gejungi tengi layo bingkar marusa ba nangaleng jong ka snong nangaleng jong ki ka KSU jong ka sa unit RPF sa unit bidan lang menit bang ilayo bingkar mo sa ba daliliro ngimpat nom obsya menta ba kinawan yu kejat hakis nom man kalek pisah te namar ba kumakan ka por fi iba une Jepang COVID-19 udang por udang sapreng te takadaw ba nakaliang jong isaru kum official jong kanika posum sning nakaliang jong tiro ilapha ya uba hadu ba kanika situation jong ni COVID-19 kapat long normal ngimpat sya eki barwan ham malakis nom man kalek pisah te ka syongpat hakajing start jong company bandhan nane hakituki nongilam jaga to company bandhan ban kalek pad ekipisa ban national handrai ban mahi maki hasnong yunam sya dalilero akat kumbang ilapoy hakituka sport bagi lay obat na kalyang jongki kana snong wat ban kelila urngin kamyo na marba itu ikong bade ikong yo lang nong sik ipenri usaying tingi kamyo ban keliro bawan ne dai kata kanong rim bangi suspect ba uwan na ka inong rim nakano ka jaka bangimtip yo uwan na asam yo ne kejupang udon na kamet jongu yo pesapeng ya kasnong ka taw jongi mano bakli ya kasnong lada jaw kong gata kasnong hibat ka we kan keno ba di kong yo lang nong sik bawon ra yo ne kejupang lambaw ni bakat bawon kolek yang dipisa haga ni company bandan ako jupor ngi kendem ya kajingle jong kini na marba nakapor sa kapor wat ka government na ka sarkaru kalamana akum kini kipor ka saw kasyan te kilapa yang iki dorbasnong ru bat kasi CMC management jong corona bangin long adaka ban pek akum kini ki jingwan jong ki beri banabar te ngila partasnong ru banginom sya andrei don pat ki longying nane ki briefsnong ki bayele persya wat ka ansnong ru kamtang wat ka anjong government ha jaka bagi kongo andrei kim nom pasngap andi ki wan man sya ki wan man mara ya kini ki beri banabar kamtam kini ki badegi ki ba nakapo company bandar bandom ka pisah te daliliro nginom sya bagi kendem ni kiru banane sa kabat ladang ngilap ngin ay daga patingi hadu ba kin soto pa de ka jing syam ka ba kikile